Pajjiżna din is-sena qed jiċċelebra l-Valletta 2018 fejn il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Dan huwa avveniment li mhux in-nies f'pajjiżna biss iħossu li għandhom jiċċelebrawh imma anke dawk il-Maltin u l-Awċin li jgħixu barra minn Malta, b'mod partikolari dawk li emigraw lejn l-Awstralja fis-snin li għaddew. Għal din ir-raġuni il-komunità Maltija fl-Awstralja se torganizza kunċert bis-sem tal-kantant Malti Ludwig Galja. Net News tkellem ma' Ludwig dwar din l-opportunità. Il-komunità ġewwa l-Awstralja u l-Association Culture, Maltese Culture Association, ħajamlu kunċert biex ukoll ifakru il-Valletta 18. U propju Charles Mifsud avviċina lili, rridu li jkun hemm xi ħadd illi jew twilet jew trabba l-Belt Valletta. Allura iffitjajt dak l-islott u ħanamlu kunċert b'ħafna kanzunetti tradizzjonali Maltin. Ludwig qal li l-Maltin fl-Awstralja ma jkunux iridu jisimgħu kanzunetti bl-Ingliż, imma jkunu jridu jisimgħu il-sien art welidhom. Il-Maltin, they're not actually interested illi jisimgħu tkanta bl-Ingliż jew bit-Taljan, huma jkunu jridu jisimgħu l-lingwa. Allura ħammorru għas-songs tagħna l-Maltin illi ma jmutu qatt. L-ewwel tfajla li ħabbejt, il-karozzin, il-vapur tal-art, xemx. Bekk, permezz ta' dan il-kunċert, il-Maltin fl-Awstralja jistgħu jiċċelebraw l-unur tal-Belt Kulturali Ewropea.